Namhlanje sifunda ngokuhlukanisa ama-polynomials anama-variables amaningi. Isibalo sethu sithi for x squared y minus 3xy plus 25 bracket minus 9y squared x plus 7xy minus 20 nakho kusemabhrakethini. So into kumele siyenze kuqala lana ukuthi kumele sisuse nama-bracket lawa. Ukuze sisuse nama-bracket lawa kumele si-multiply ngale negative sign ela eceleni kwalama-bracket. Kufana nokuthi la kule negative sign le kuno-1. So sofaka u-1 la bese siphindaphinda ngayo konke lokho kusemabhrakethini ukuze sisuse ama-bracket. So sizothatha le bracket yokuqala njengoba injalo lento eziphakathi u-4x squared y minus 3xy plus 25 ngoba sikho isidingo vele sokuthi simultiply because zonke zi-positive bese kule bracket yesibili so-multiply ngo-1. So u-1 times 9yx y squared x usinika negative 9yx minus 1 times 7xy uzosinika negative 7xy minus 1 times 20 times negative 20 uzosinika positive 20. So bafundisi siyosusile-ke ama-bracket. Into kumele siyenze manje kumele sihlanganise lokho okufanayo ukuthiwa phecelezi ama-like terms. So la sino 4x squared y kuwukuthi akanayo enye futhi efana naye, so simbhala njengoba njalo la ngaphansi x squared y bese ithemu lethu lesibili 3xy. Mase siyabheka sinango la 3xy nawo nangapha futhi negative 7xy. Uma sizihlanganisa-ke njengoba i-sign ifana i-negative izoba negative 10xy. Ithemu lethu lesithathu yize i-constant term kusho ukuthi leyo term ayinama-variables. Lana sino-positive 25 nangapha nangu futhi omunye u-20 positive 20 siyazihlanganisa 20 plus 25 sithola bani? Sithola u-45. Sesisele ngenombolo eyodwa nayo ayikho esingayihlanganisa nayo u-9y squared. Awuthi ngishintshe umbala kumele ngithole umbala ohlukile ayikusiwuyo lo thi ngiwusule-ke lo mbala lo bathi nawumbala ophuzi-ke 9y squared x. Masinjena-ke bangani sahlukanisile-ke siyenzile lokhu abakufunayo. Siyabonga-ke bafundi, sihlangane futhi ngokuzayo.